Reka ngusuze nanone mukunzi wa Brown Magazine, ni wa mwanya twahariye amakuru y'imikino rero agezweho muri aka kanya. Nyine amakuru nyine y'imikino wowe mukunzi wa football hano mu Rwanda, we ndetse n'indi mikino uba ukeneye kumva, dore ko abantu mwese mukeneye kugira ngo tubamenyeshe amakuru agezweho. Amakuru agenda acicikana, ariko ni amakuru tuba twakuye ahantu h'ibanga, ni mu nda y'isi nk'uko byagiye imvugo nyine ibivuga nyine, cyangwa se mumaze kubimenyera. Amakuru y'abakuru nyine abantu bose baba badafite, ariko twebwe twaba twayacukumbuye tukayabagiriraho. Ni amakuru y'uko murabizi ikipe ya Rayon Sport maze iminsi itari kwitwara neza rwose, byibuka neza iherutse gutsindwa na Marine ibitego bitatu, ibintu bitashimishije habe na gato abafana b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko burya abafana b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya Rayon Sport n'ubundi kunda kwitwa ngo ni ikipe ya rubanda. Ni naho mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko abafana batishimiye ukuntu yatsinzwe na Marine FC, ikipe y'ingabo z'u Rwanda, ariko nanone ibarizwa mu karere ka Rubavu, abafana rero ntabwo bishimiye ukuntu ikipe ya Rayon Sport nyine yatsinzwe na Marine, kugeza ubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, kuko buzi ko bukorera abafana kandi ko bazi ko Rayon Sport ari ikipe ya rubanda, bahisemo gukora uko byihuse uko bashoboye kose bagashakisha umutoza, dore ko babona ko ikibazo ariho kiri. Barabona ko ikibazo kiri ku mutoza, bakaba rero bahisemo gushakisha uburyo bazana undi mutoza mushyashya, nyuma y'uko bazanye umutoza ukomeye cyane nka Robertinho wavuye wari mu Brazil, akabageza ku bintu byinshi bikomeye cyane. Murabizi ko niwe wajyanye bwa mbere mu mateka ikipe ya Rayon Sport akageza mu matsinda ya CAF Champions League. Kuri ubu rero haravuga ko Rayon Sport muri iyo gahunda yo gushaka abatoza bakomeye, dore ko ariyo yagiye nyine ibabyara umusaruro mu gushaka abatoza bakomeye. Rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, amakuru nubwo butarayatangaza, ariko amakuru twebwe atugeraho hafi kandi yizewe, umunyaportugali watoje ikipe imwe ikomeye cyane mu gihugu cya Portugal. Ndakeka abantu mwese mukurikirana ibya football nta muntu utazi ikipe yitwa PORTO. Ikipe ya PORTO rero, umugabo w'imyaka uyu mugabo nyine w'imyaka wavutse mu tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu 1975, ubwo ni ukuvuga ko afite imyaka 46. Amakuru rero atugera kuri Brown Magazine arahamya ko umutoza Pedro Emmanuel dos Santos w'imyaka 46 ategerejwe i Kigali gusinya amasezerano nk'umutoza mushya ku kipe ya Rayon Sport. Uyu mutoza rero, umugabo w'imyaka 45, Pedro dos Santos Emmanuel, toje amakipe agiye atandukanye, arimo nyine nk'iyo kipe yitwa FC Porto, atoza ndetse ikipe yitwa RAYON, anatoza ikipe yitwa AJE n'andi arimo Armenia. Afite imyaka nyine 60 y'amavuko, akaba yaravukiye mu gihugu cya Angola muri Rwanda, nyine muri Angola, ariko murabizi ko Angola na Portugal ni ibihugu byegeranye, kandi Portugal yakolonije Angola. Uyu mutoza rero akaba afite ubwene gihugu bwombi, Angola na Portugal. Afite uburebure bwa santimetero 180, ndetse akaba n'umugabo nyine w'igihagararo ufite ibiro bigera kuri 80. Reka nkubwire kandi ko uyu mutoza nyine uvugaho kuba ari ugiye kuza gutoza Rayon Sport. Uyu mutoza n'ubundi si gutoza gusa, dore ko yigeze gukina football, n'ubwo ko ibyo toza nta handi nibyo azi kandi nawe yaciyemo. Umutoza rero akaba yarigeze gukina football, n'ubundi nawe ari umudefenseur, cyangwa se wo bita myugariro, ariko mu mutima wa defense, central defender. Rero ubu ngubu kuri uyu munsi akaba ari umutoza, akaba yatozaga ikipe yitwa Al Nassr FC, ikipe yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Ikipe rero ikaba iba mu cyiciro cya kabiri muri Arabia Saudite. Rero uyu mutoza niwe yatozaga. Kuri ubu rero akaba avugwaho kuba agiye kuza
gutoza ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe ko Rayon Sport yakora diri ubundi igahita imumanukana ikamuzana hano i Kigali. Reka tubitegereze rero, niyo makuru twari tugize, ni breaking news kugira ngo tubabwire ibintu biba bigiye bigezweho mu ikipe yanyu mukunda, iki bakunda kuvuga ngo ni ikipe y'Imana, ariko none bakunda kuvuga ngo ni ikipe ya rubanda. Rayon Sport murera rero, ayo niyo makuru agezweho. Dore ko ese nk'umufana wa Rayon Sport urabivuga iki? Ese uyu mutoza aramutse aje mu gutoza Rayon Sport, urabona ko byahindura iki? Ese byaba ari amahitamo neza? Kuri njyewe ndabona byaba ari amahitamo meza kuko afite CV kameme, afite CV. Umuntu uba waratoje Porto ntago ari umuntu uba usanzwe. Reka tubitegeze rero, ariko aya ni amakuru yizewe ku buryo bivuga ko bitagize igihinduka uyu mugabo rwose agomba gusinya amasezerano yo gutoza ikipe ya Rayon. Reka tubashimire rero, reka nkubwire ngo siga igitekerezo cyawe uko ubibona, uko wumva umutoza byagenda. Nanone kandi ntikwibagirwe gukora subscribe cyangwa se kuduha igitekerezo. Reka nkubwire ko ari umusore wanyu Afi Brown. Niba ukunda Rayon nawe kandi like, ubundi tujye dukomeza twibanire.